Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 347 of the Afrikaans translation of the Holy Quran. En ons is nou besig met die Heilige Quran by Imam M.A. Baker. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Episode number 347, hoofstuk 26, die digters, en dit is the poets. Chapter 20, Surah 26, Ash-Shu'ara. Afdeling, dit moes wees 11, nie afdeling 1, dit is afdeling nommer 11 van hoofstuk nommer 26. Die teestanders van die profeet word gewaarsku. En waarlik, hierdie boek is 'n openbaring van die Heer van die wêrelde. Die getroue siel het dit gebring na u hart, sodat u 'n waarskuwer kan wees in duidelike Arabies. En dieselfde is sekerlik in die geskrifte van die volke wat julle vooraf gegaan het. Is dit nie 'n teken vir hulle dat die geleerdes onder die kinders van Israel dit weet nie? En indien ons dit aan 'n vreemdeling geopenbaar het en hy dit aan hulle voorgelees het, sou hulle nooit daarin geglo het nie. So, laat ons dit die harte van die skuldiges binnendring. Hulle sal nie daarin glo voordat hulle die smartlike straf nie sien nie. Maar dit sal plotseling oor hulle kom terwyl hulle dit nie verwag nie. Dan sal hulle sê, sal daar aan ons uitstel verleen word? Wens hulle nog dat ons straf verhaas moet word? Sien u, as ons hulle dit gun om die jare te geniet, en daar kom tot hulle wat aan hul beloof is, sal dit wat hulle geniet het, hulle niks baat nie. En nooit het ons 'n stad vernietig nie, of sy het haar waarskuwers gehad, wat vermaan het. En ons is nooit onregverdig nie, en die duiwels het dit nie gebring nie, en dit kom hulle nie toe nie, nog het hulle die mag om dit te doen. Waarlik, selfs om dit te hoor, word hulle nie gegun nie. En roep geen ander God buiten Allah. Once again, that is La ilaha illallah. There is no God but Allah. There is only one God. He's got no mother, no father, no son, no daughters, no associates, right? En roep geen ander God buiten Allah aan nie. Anders sal u een van die gestraftes word. En waarsku u naaste familie. En wend u met, en daarvoor ek sê vir al die Suid-Afrikaners en al die mense wat nie in Suid-Afrika is, want ons is al in die jaar 2025, 2026. Ons is al een, we are all part of the mankind, so we need to tell one another. If I've come across a wonderful book, I need to share it with the whole world. So I've come across the Quran, which is a fabulous book. It gives us the meaning and purpose of life, our mission on earth, life and death. Why is there suffering? Why is there good? Why is there evil? And so many answers that are the questions that are answered. So please, Mensa, at the end of this, inshallah, I'll give you contact details where you can get your own copy of the Quran, right? Please don't delay. En roep geen ander God buiten Allah aan nie, anders sal u een van die gestraftes word. En waarsku u naaste familie, en wend u met sagmoedigheid tot die gelowiges wat u volg. Maar indien hulle u nie gehoorsaam nie, sê, ek aanvaar geen skuld vir u dade nie, en stel u vertroue in die magtige, die genadige,
wat u sien wanneer u opstaan en wat u bewegingsmerk wanneer u saam met ander prostreer. Waarlik, hy is die alleshorende, die alleswetende. Sal ek u meedeel op wie die duiwels neerdal? Hulle daal op elke verstokte leienaar en sondaar neer, en hulle leen hulle ore uit, en die meeste van hulle is leienaars, en die digters, die afgedwaaldes volg hulle. Sien u nie dat hulle in elke vallei ronddwaal nie, en dat wat hulle sê, hulle nie doen nie, behalwe die gelowiges wat glo en goeie werke doen, en Allah altyd onthou. Dit is taqwa, né? En hulself verdedig as hulle verdruk word. Maar die kwaaddoeners sal weldra weet watter wending hulle saak sal neem. En dit is 347, 348. So mense, please remember, nou ons is klaar met hoofstuk nummer 26. Ons begin met 27, right? Please contact any of these for your free copy of the Quran. Please do not delay, mense. There are 2 from Durban, Cape Town, and Tshwane, Pretoria. Contact IDM 031 304 6883, IPCI 031 306 0026 or 27. For international calls, instead of 031, you just put plus 2731, plus 2731, Cape Town plus 2721, right? So for Cape Town, 021 684 4606. And this copy from where we are reading, I got it from Jones Yunus Musadada from Musa's Insurance Brokers, who got a complimentary copy from Muhammad's Hardware, Pretoria, 0123, that was the shine, 012 3746102. May all that is good for you and for your family come to you in great abundance. May your life be filled with barakah, blessings, goodness, and rozi and rizq and afiyah. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all your du'as and remove all obstacles from your way. Please remember to subscribe, make your comments, and please share this knowledge with other people so we can share the light in a world that is in darkness. Stay well, look after yourself. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.